Kaperda Secondary School henen kasngi santere ubenai nailar kala rekhe kerpang ya kasngi lai lut ka banyopsan jongkari India hapo ka phalau school jongka ka badan ha kasinong perda thmai Eastern West Khasil seswing hagane kasngi rekhe dap nyopsan snem jong jingyo lai lut kari na ka jing sanchadon bo jing phareng lawan banya simenta de khna school kinong hikai jong ka school perda batru na kalyang jong ka perda government LP school kilawan ya simenta lang hagane ka jing rekhe sho hagane kasngi lai yo ruban od yo ke ubalashna kerpang ru hagadur lama kari India. Hak wede bakaniga rukom otke jongi balai bangile akumdi. Kani kajing rakhe ya kajing dap jong kari India nyau pusan snam ha kajing lai lu jongka. Nisutu ba kadai ka ba special tam nalor kiwei pada ki independence di balai kalong special Teko mengalai tu ya pi bakadai kata ka platinum jubilee ya ka bakari India kaladap nyau pusan snam teko bangi rungi jule ya ki riu teman ki bala poi nyau pusan snam ngiju rakhe platinum jubilee lasi kani kalong nak bentaban pendon buram ya ka long renyeng jong itai pai lani mi jungi barhakani ka por pada ndi na kabatai mi pai kali na kabatakari India jongi barok away. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.